Thanda ulibingelela lonke izihlobo zami ngegama lenkosi. Lapho khona ngiyathembisa ukuthi sizafunda sonke ilizwi lenkosi engifisa ukuthi silibambisise. Isithembiso sami ukuthi imizuzwana le emlutshwane sizakhuluma ngendaba ebalulekileyo kakhulu enza umahluko empilweni zethu. Indaba le ngifisa ukuthi ngiphe isihloko esithi Indlubu ewele Ephokweni. Umucholo ngumucho otshengisa umahluko. Nxa indlubu isephokweni icaca kuhle uyayibona egcekeni ngoba inkulu kulophoko, iluhlobo lwenhlanyelo echiyeneyo, iluhlobo lwebele oluchiyeneyo indlubu nxa isephokweni yakhanya. Ngingathi mina khetha indlubu phakathi kwendlubu. Sekungaba nzima ngoba zonke ziyafanana. Zindlubu sungakhethe enkulu kumbe enjani encane. Kodwa nxa ngiphosele indlubu ophokweni, ngingathi khetha indlubu ephokweni, kulula ukuyithola indlubu phakathi kophoko ngoba iluhlobo olwehlukileyo kulophoko. Uphoko luluhlobo olwehlukileyo kulendlubu. Impilo zethu esiziphila emhlabeni zingehluka kangangokuthi omunye umuntu abe indlubu ewele ephokweni ngenxa yezenzo zakhe, ngenxa yemisebenzi yakhe, ngenxa yokukholwa kwakhe. Ngifisa ukuthi ngethuba leli elifitshane sibambisane indlela yokukhuluma ngendlubu ewele ephokweni. Ngilemnakano engifisa ukuthi singene kuyo nxa singena kulolu daba lwendlubu ephakathi kophoko. Iyakhetheka, iyakhipheka phakathi kophoko, iyahlengeka, iyehlukaniseka, ingaphose ngiyibalise ngithi phakathi kophoko indlubu ichiyene ingomehluko ngamabala eBhayibhili. Nxa indlubu isephokweni ngingathi indlubu ichiyene ingiyohlobo oluchiyeneyo. Kulamabala esijwayele ukuwezwa ekhulunywa afisakalayo. Lempilo efisakalayo, ibala elikhulunywayo elifisakalayo ngelempilo yobungcwele. Umuntu ongcwele wehlukile kulomuntu ongangcwele. Umuntu olobunkulunkulu wehlukile kulomuntu ongelabunkulunkulu. Lanxa bephila phakathi kwesigaba uyababona umahluko wabo ukuthi lo umuntu uhamba lenkosi. Bephila phakathi kwesigaba uyababona ukuthi lo umuntu uhamba lenye indoda engaziwayo, indoda emnyama engalabizwe elihle. Ngifisa ukuthi ngikubize, ngikuqoqe, ngikukhokhe, ngikumemeze ngithi kungakuhle nxa siphutsha inkulumo le emfitshane, intshumayelo le emfitshane, ube esigabeni ophila khona indlubu ewele ephokweni. Ube indlubu ewele ephokweni ngayiphi indlela na? Ube indlubu ewele ephokweni ngenxa yalokho okukholwayo. Ube indlubu ewele ephokweni ngenxa yalo omlandelayo. Ube indlubu ewele ephokweni ngenxa yempilo oyiphilayo phakathi kwesigaba ehlukileyo kulempilo eziphilwa ngabantu bonke jikelele nje. Indlubu ewele ephokweni. Ivesi yakuqala esayifunda izatholakala kuPetro, uPeter wokuqala. Sahluko sakuqala sikaPeter, ngizafunda khona chapter 1, iverse engizayibala nguvesi ngu-16. Ngiyavula iBhayibhili elingcwele engifuna ukufunda khona ngobungcwele langempilo engikunxusela kuyo eyobungcwele. Ivesi ngiyayifunda ithi yona nguvesi ngu-16, njengokulotshiweyo ukuthi liza kuba ngcwele ngoba mina ngingcwele. As it is written, you shall be holy as I am holy. Ngenza ngaboma ukukhuluma ngesingisi. Ngenzela ukuthi likubambisise ibala leli eliqhamileyo, ibala leli elisegcekeni, ibala eliqhakathekisiweyo elithi woba ngcwele ngoba uNkulunkulu laye unjani ungcwele. Ngifisa ukukhuluma ngokuthi umuntu
kwakulesikhathi ake haba khona ngcwele abantu ababephila ekuqaleni uAdam loEva badalwa bengcwele. Nxa sikhuluma ngalesi sahluko esikaPeter wakuqala ngu1 verse 16 sikhuluma ngesifiso sikaNkulunkulu sokubuyisela umuntu esimweni lapho adalwa eyiso sona. Umuntu wadalwa emhle ephelele engcwele, kufanele ukuthi ngabe waqhubeka ephelele engcwele. Ungavula ama chapter izahluko ezimbili ezokuqala zeBhayibheli, uGenesis isahluko 1 uvule iGenesis isahluko 2, uzathola umuntu ongcwele, umuntu olobudlelwano obuhle loNkulunkulu, umuntu olohlobo olubalulekileyo oqhamileyo, othi nxa ungamhlalisa lezi ngilosi awehlukanisi isimo esempilo le conduct, awehlukanisi impilo yokuphilwa, imikhuba, ukukholwa, ukuhamba, ukulalela lokuhlala lokumazi uNkulunkulu. Ungeke wehlukanise indlela uAdam ayehlonipha ngayo, ayemazi ngayo, ayemzwisisa ngayo, ayedlelana ngayo loNkulunkulu, lobudlelwano bezidalwa zonke ezingcwele. Kodwa mfuna ukukwenzela ukuthi uzwe lokho. Ngemva isahluko 3 sikaGenesis siyamletha umuntu esesahluka phakathi kwendalo yonke kaNkulunkulu engcwele, engasafuzanga uNkulunkulu, engasedalwanga ngomfanekiso kaNkulunkulu, esedinga ukusindiswa, esedinga ukubuyiselwa esimeni, edinga ukubuyiselwa esimilweni, edinga ukubuyiselwa emisebenzini, edinga ukubuyiselwa ekukholweni, edinga ukubuyiselwa ekulaleleni uNkulunkulu. So isahluko sakuqala sikaGenesis lesahluko sesibili sikaGenesis siza kuveza ukuthi umuntu wadalwa engcwele, waphiwa lemlayo kaNkulunkulu emilutshwane nxa uyibalisa, ngoba kwaphonguthiwa kangadli okwesihlahla esiphakathi laphakathi kwensimu. Okwesibili, wakhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu wabona ukuthi konke kuhle, wamenza umuntu, wambeka engadini, wasemkhuthaza ukuthi akwazi ukuthi uNkulunkulu udale umhlaba ngensuku eziyisithupha, wasephumula ngosuku lwesikhombisa. Ngamanye amazwi, kwakungadingeki ukuthi kube lemithetho yonke lana ethi ungabulali, kwakungadingeki ukuthi kube lemithetho lana ethi ungafebi, kwakungadingeki ukuthi kube lemithetho lana ethi ungahawukeli, kwakungadingeki ukuthi kube lemithetho lana ethi unganqwaneli indlu kamakhelwana, kwakungadingeki ukuthi kube lemithetho lana ethi ohlonipha inkosi uNkulunkulu wakho nxa usuka ukuthi nguwe wodwa okukhonzwa, ngoba eyokuqala imithetho emine lana ithi ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Yonke le mithetho yayingadingeki ngoba umuntu lo wayevele ngazi omunye uNkulunkulu, wayesazi uNkulunkulu oyedwa. Kwakungadingeki vele konke okunengi. Ngifuna kulalisa izihlobo zami ezithandekayo ukuthi uAdam wayengakhetheki phakathi kwezidalwa ezingcwele ukuthi wehlukile. Engxenye wawungamkhetha kuphela ngohlobo lwendalo yakhe ukuthi wadalwa engumuntu engasongilosi, wadalwa engumuntu engasongilosi. Kodwa ngokunengi la ngempilo la ngeconduct, ukuziphatha kwakhe lobudlelwano bakhe lezulu kwakukuhle, kufanana kungcwele. Ngithanda ukukunxusa ke sihlobo sami esithandekayo, ongizwayo, olaleleyo ngikhuluma ukuthi impilo engunxusela yona yikuthi amkela uJesu ozasenza ongathi nxa umamkela akwenze ube ngcwele, ube indlubu ewele ephokweni. Ungananzelela isahluko sesibili sikaGenesis lesakuqala, uNkulunkulu nxa edalwa kuthiwa wabona ukuthi konke kwakukuhle, umuntu wayemuhle, udalwa kwakukuhle, impilo yakhe yayinhle, isimilo sakhe sasisihle, ingqondo zakhe zazizinhle, uhambo lwakhe lwaluluhle, ikusasa yakhe yayinhle, ngoba wayedalelwe ukuphila okungapheliyo. Uza kukhumbula lawe, uyakwazi ukuthi selingcwabile ngakini, sesingcwabile ngakithi, sesifelwe, akula muntu engikhulumayo ongizwayo ongathi kithi kakukafiwa ngenxa yesono. Kanti ukufa kwangena njani? Ukufa kwangena kuGenesis 3 ngokuyengeka yinyoka iyenga. Ngifuna ukuthi ngingaqhubeki ngendaba yakho yonke ukuyengwa, kodwa ngiye kwezintweni ezibalulekileyo kulebala engifuna ukuthi uzikhuze ngalo, engikunika lona, engifuna likuncedise
ukwenzela ukuthi nxa ulangazelela ufisa uthakazelela uthanda ukuba ngcwele lilalele leli bala engizalifunda kuGenesis isahluko ngo3 ibala leli lithi lona kuverse ngo5 lapha ikukhuluma kwenyoka kumbe ngiqalele ku4 inyoka yathi kwesifazana kalikufa ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla lidlayo leso sihlahla amehlo enu azavuleka libe njengoNkulunkulu likwazi okuhle lokubi liyalizwa leli bala lisukele ngaphi lisukele kuthini sekule nkulumiswano ibala engifuna ulicheke uliqaze ulikhangele ulilangathelele uligcine enhliziyweni nasempilweni nasemkhumbulweni libala lakuqala elifikisa ukuthi inyoka ikhulume kanje kuEva isilandelela ibala engifuna ukuthi ulibambe inyoka iqala uqalisa kuthiwa inyoka yathi kwesifazana nguverse 1 phakathi kwayo impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi did God say ngesingisi ngifuna kubaluleke kuba kulomnyozwisayo abantwana abatsha laba bathanda isingisi uNkulunkulu watsho yini ukuthi ngifuna ubambe ibala ethi uNkulunkulu watsho yini ukuthi did God say ibala leli lithi watsho yini ukuthi lenza umuntu athandabuze okutshiwo uNkulunkulu ngokuqala okwesibili ibala leli liqhakathekile ngoba ngifuna uliphendulele ulibeke kuhle kutsha ukuthi nxa ufuna ukuthi impilo yakho uyilondoloze hamba kulokho okukhulunywa nguJesu uthi umuntu angeke aphile ngelizwi ngesinkwa kuphela kodwa uzaphila ngalizwi linye ngalinye eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu liletha ukuphila so into engifisa ukuthi uyibambe ikuthina uNkulunkulu utshilo yini ukuthi ube usulawula impilo yakho ulandela lokho okutshiwo nguNkulunkulu ungalawula impilo yakho uyiqondise uyikhuthaze uyikhuze uyibumbe uyeme uhlezi phezulu kwebala elithi kenje uNkulunkulu utshilo yini ukuthi impilo yakho iza kuba yileyo engithe uza kuba Indlubu Ewele Ephokweni uphile impilo elomahluko uphile impilo elendosela enhle ebantwini uphile impilo eyisifundo impilo eyincwadi elotshiweyo ebhalile umhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu khona ezulwini uyaphila ngifisa ukuthi ngibuyele kulelo bala uNkulunkulu utshilo yini ukuthi asibuyeleni kuverse yakuqala engifundileyo uPeter waqala ngo1 verse 16 ithe liyokuba ngcwele ngoba mina uNkulunkulu wenu ngingcwele you shall be holy for I am holy uNkulunkulu utshilo yini ukuthi sibe ngcwele yebo utshilo kuyini ukuba ngcwele yikuba lo mehluko ukuba ngcwele yikwehluka ukuphila ngokulaywa ukuphila ngokuqondiswa ukuphila ngokubuthwa lilizwi likaNkulunkulu umuntu ophila ngokulaywa ngokubuthwa ngokuqondiswa lilizwi likaNkulunkulu yena lo onjalo uza kuba ngcwele uza kwehlukanise eceleni abekwe eceleni nguNkulunkulu embekela umsebenzi wakhe abekwe eceleni nguNkulunkulu embekela usindiso abekwe eceleni nguNkulunkulu ebekelwa ukuphiwa umvuzo wempilo engapheliyo so ngifuna ukuthi ngiyakwazi ukuthi nxa ngikhuluma lamabala anzima kuyakuthiwa mchumayeli kathi uthini kuyavuma yini kuyenzeka yini ukuthi sibe ngcwele ngithanda ukukwazisa ukuthi yebo kuyenzeka awungeke uzenze ube ngcwele uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okukwenza wena lami sibe ngcwele ngani na ngayiphindlela na nxa simlalela nxa silandela ilizwi lakhe nxa sicebiseka ngokwelizwi lakhe nxa sifunda kuye nxa sikhuthalela ukuthi simlandele uyasenza yena sibe ngcwele kakhulu nxa sikholwa kuye bese siphila ngezilayo la ngokuqondisa kwakhe uyasenza sibe ngcwele kuyini okuyinzuzo yokuba ngcwele nxa sesingcwele sesibuyiselwe kusimo esasikuso imuli yoluntu oAdam loEva ababekuso bengakawi so ngiyakubinda futhi
i-benefit, inzuzo yokuba ngcwele kuyini? Inzuzo yokuba ngcwele yikuthi siza kubizwa njengabantwana bakaNkulunkulu uSomandla ohlala ezulwini, umdali wezulu lomhlaba. Okwesibili, nxa sesibizwa njengabantu bakhe, sesilelungelo esihlalweni sobukhosi, sesilelungelo lokuthi samukele ilifa lempilo engapheliyo, elelo lifa esalenzelwa nguJesu owasifela emthini. Sesithengekile, sesibuthekile, sesibuyisiwe, sesihlengiwe ngegazi likaJesu, sesihlanjululiwe, sesigezisiwe, izono zakhohlakala, zalahlelwa katshana le, zasuswa empilweni zethu, zasiwa le khatshana, zakhohlwa nguNkulunkulu wasibala njengabantu abalungileyo. Ngiyakukhuthaza, ngiyakunxusa namhla ukuthi kakungene kulelo qula labantu abazindlubu eziwele ephokweni. Uphila emhlabeni onakeleyo, ohlakazekileyo, kodwa uphila impilo yobungcwele. Ngithanda ukuthi ngifunde lawe uLeviticus isahluko 11 ivesi 44 izakhuluma kuphose kufanane lalokhu engikufunde kuPetro. uLevi isahluko 11 ivesi 44 ngiyafunda. Ngoba ngiyinkosi uNkulunkulu wenu, ngakho-ke zihlambululeni lina libe ngcwele, ngoba mina ngingcwele. Ngiphinde ukuyifunda uLevi isahluko 11 ivesi 44. Ngoba ngiyinkosi uNkulunkulu wenu, ngakho-ke zihlambululeni lina libe ngcwele, ngoba mina ngingcwele. So uNkulunkulu ufisa sibe njengaye. Ngiyakwazi ukuthi kuyafisakala lami, ngiyakufisa ukuba njengoNkulunkulu, ngiphile impilo elomzwangedwa okhululekileyo, ngiphile ngingachwala uvalo lokwesaba okubi kumbe ukulandelwa izijeziso zezenzo zami. Ngifisa ukuphila impilo ehlambulukileyo, impilo enza ukuthi umhlaba ukhwabithe ubukhona bami phakathi kwawo. Ngifisa ukuphila impilo enjengaNkulunkulu efisakalayo. Ngiyakwazi ukuthi lawe ungabe uyifisa impilo enjalo. Impilo enjalo izaphilwa ngabantu abafisa ukuba zindlubu eziwele ephokweni. Baphila emhlabeni olengcekeza, baphila emhlabeni olezinto ezisabekayo, abantu baphila phakathi kwabantu abesatshwayo. Ake mphe ngikhuluma ke izinto ezibalulekileyo ezenza umhlaba ube njengoba uyiwo, ezithuthumelisayo. Umhlaba ulezigebenga, umhlaba ulabogubuzela, umhlaba ulabaphangi, umhlaba ulabantu abahlobonga ngezinhlobo ezehlukeneyo, umhlaba ulabantu abangamakhuruku, izigelekete, abarobhayo, abaqilayo, beqila ngezindledlana ezitshiyeneyo. Umhlaba ulabantu abanganakekeliyo, umhlaba ulabantu abangalasihelo, umhlaba ulabantu abangalasisa, abantu abangabona umuntu esifa egcekeni bahleke, umhlaba olabantu abathwele izikhali ezibulalayo, umhlaba olabathakathi, umhlaba olezinto zonke ongakhuluma ngazo ezimbi. Impilo yabantu abanjalo kayifisakali. Akula muntu oyifisayo. Ingaba impilo engcenye ethiwa i-alternative. Ingaba ngengcenye ngenxa yokuswela, ngenxa yezinto ezikuhlukuluzayo, ugcina uzifica usempilweni engayisiyo. Kodwa kayisiyo impilo yakho leyo, kayisiyo impilo yomntaka kaNkulunkulu. Wena wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, ekuthanda, ekuthemba. Lakathesi uyakwazi uNkulunkulu uyakuthemba ukuthi usungabuya kuye. Kuyakhulunywa labahlabeleli, kuyakhulunywa ngendodana yolahleko. Indodana yolahleko yake yaphuma ekhaya, yalahleka indlela, kodwa yathola indlela, yabuyela kubaba. Yathi ngizasuka ngiye kubaba, ngifike ngithi kuye angisafanelanga kuba indodana. Sungangamukela njengomntana wakho, njengesisebenzi sakho. Kodwa ubaba wayigqokisa indandatho. Yabuyela yagqoka indandatho, yageziswa, yenziwa yabangcwele, isigezisiwe, yenzelwa idili elikhulu kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukulungisela lawe idili. Nxa ungaphenduka uze kuye, umthande, uthande ukuba njengaye, uthande ubungcwele bakhe, uthande impilo ehlambululeyo, uthande ukugeza ngegazi likaJesu, uzakwenza ube ngcwele. Angakwenza ube ngcwele, uzakwenzela idili elimangalisayo.
ngalolo suku lokumenyezwa kwamabizo abangcwele besindiswa besamukelwa kusukela engosini zonke ezine zomhlaba, from the north, from the west, from the south, from the east. Bayakubizwa babuthana abantwana bakaNkulunkulu bamkeliswe umqele wokuphila, bamkeliswe umvuzo lelifa elizaphiwa indlubu eziwele Ephokweni. Bazakwenyulwa babekwe babe ngumbukiso omuhle ukuthi emhlabeni bakhona abaphumayo bengahlanganelanga lezinto zonke zobugelekeqe, bengahlanganelanga lempilo engahlambulukanga, bengahlanganyelanga nxa babehlanganyele, ngoba sengenzeka ukuthi uke wangena kulezo zinto njengezilingo. Abaphumileyo njengendodana yolahleko baphenduka babuya kubaba besizwa ilizwi elimemeza ukuthi ungaphi mntanami, ngiyakufisela ukuthi ube ngcwele njengoba mina ngingcwele. Ngifisa ukuthi ngiye ku-Proverbs, kuZaga kafeaturesanyana nje, iZaga isahluko 14 ivesi 12. Ngiyafunda wena ulalele. Kukhona indlela ebonakala ilungile emntwini, kodwa ekupheleni isa ekufeni. Ngiphinde ngibale u13. Lasekuhlekeni inhliziyo ingaba lokudabuka, lokuthokoza kungaphetha kuphenduke kube lusizi. Uvesi 14, ongathembekanga uzathela izithelo zendlela zakhe, olungileyo athele izithelo zezenzo zakhe. Ongelalwazi ukholwa konke akuzwayo, olengqondo unanzelela ukuhamba kwakhe, olengqondo unanzelela ukuhamba kwakhe. Ohlakaniphileyo uyaqaphelisa ukuba angenzi okubi, kodwa oyisithutha ekaqaphelisi kazinqandi. Ophangisa ukuthukuthela wenza ubuthutha, ohlakaniphileyo uyabekezela. Ngifisa ukuthi nxa ngikhuluma kanje kuthiwa ikhona indlela ebonakala ilungile emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo yikulahleka, isiphetho sayo yikufa. So ngifuna ukuthi ngibeke lapha kule ndlela ehambisa umuntu imqondise empilweni yobungcwele, kule ndlela emsusayo umuntu empilweni yobungcwele imuse empilweni engahlanzekanga. Ngifisa ukuthi likhumbule uJohane 8 ivesi 32, ithi yona lizakulazi iqiniso, iqiniso lizakulikhulula. Ngifisa ukuthi wazi ukuthi zimbili izindlela zibalulekile, futhi ungayifunda kuMateyu 15, ithi yona ibanzi inkulu indlela esaye kulahlekeni, kodwa ingumcingwana incane indlela esaye kusindisweni. Ngifisa ukuthi indlela esa ebungcweleni, indlela esa ekusindisweni, indlela yokuthi ukhethe ukuphila impilo yomahluko edonselwa yikuthi ubona ukhangele uJesu abe isibonelo sakho, ube ngcwele, umfuze uNkulunkulu. Into engifisa ukuthi ngiyibalulekise lapha nxa ngisiya emaphethelweni yile: okwakuqala, ongathatha idonki eyodwa uyifake lenkomo ezingu10, idonki iba lomehluko. Ngifisa ukuthi ngikubalulekise ukuthi icaca kuhle ukuthi kayisiyo nkomo. Labantu abaphila impilo eSkristu bacaca kuhle. Wena engunxusa namhla ngiyakufisela ukuthi khetha indlela esa ekubeni ngcwele, khetha indlela yokulalela uNkulunkulu, khetha indlela eza kwenza ukuthi wena ube yindlubu ewele Ephokweni. Ungakwenza njani lokho? Qaphela ilizwi likaNkulunkulu eliqondisa indlela yakho, qaphela imilayo eli10, qaphela ukuphila okuqotho, okukhokhwa, lokufiswa, lokukhangelelwe encwadini engcwele yeBhayibheli. Khetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Nxa ufuna ukuthi wenze kuhle, kwenze so ngalindlela. Zibuzele umbuzo ukuthi kambe uNkulunkulu uchilo yini elizwini lakhe ukuthi ngaphila ngale indlela. Ungaphila ngaleyo indlela, uyabe uphila impilo yokuba ngcwele. uNkulunkulu akubusise,
uNkulunkulu akwenzele umusa nxa ukhetha ukuba Indlubu, Ewele Ephokweni, kuleso sigaba, kuleyo ndawo lapho ohlala khona.